Andu 18 aria Amerikanite maigirire guku bururi-ini ica ikuhi ni maigitwo keheri-ini kaunti-ini ya Nyandarua kurumirira hahwiri eri kuya homogwati ya coronavirus. Ndagwa kesi 2, Joko kesi 1, Karau kesi 4, Kripiri kesi 5 na Kinango kesi 2. Ica ikuhi mundurume umwe mukuru wa itura ria Huruma eriga kuguthukio thibitari-ini wa JM taunini ya Olkalau thutha wa kuremwo ni kuhihia na kugwa, na riu arathie na mbere na kwamukira urigitani uthuthurio githiaga na mbere. Gavana wa Nyandarua Francis Kameme augite ona gutuika maumirira ma andu 13 matinonania gukorwo na homa iyo, marigitari no marathie na mbere na guthurima mundurume ucio mwe. Nitwari mundu urokire kuma bufuri wa murimo ungi nagoka akaguthie thibitari na andu acio njoke ngatho kuri andu a Nyandarua thi na mbere gutwira murumite murimo na mundu mutamenya no ukite ona maima magoka makombora kondo ingima makomborete nyumba thini wa county. Kameme augite ikari ingi muno county-ini no megukorwo na igutha inene kungikinyiriria mihango yothe guku bururi-ini ni kuhingwo, na uguo thirikari yake iri na mifango ya gutangikira aria matehotete mahinda-ini maya. Twenda ona community more responsibility matwe maritwa macio twikore profile acio the ama tukome na irio kugia na lockdown neza turamagota kuhe irio kuri irio kwaje guka kumane ku national government kuri indo cia kwigitira guo cia kwigitira cikoyano national government mbi kumaru umuthi na rucio. Mwena-ini wake commissioner wa county no Boaz Cherotich ni oritie muingi wathikire mitaratara iria heanitwo guku akiuria maafitha borithi mateithiririe gutigirira watho ucio ni waiyukio. Vile changamoto ambayo tumeona sana ni vile wananchi wetu wameshindwa kuitikia ile ujumbe ya kusema kwamba they must keep social distance. Kugina kuo kaunti-ini ya Kirinyaga andu eri aria kwirikanite meriga kumba guku bururi-ini kuma bururi wa Arabu na umwe kuma bururi wa Ngeretha ni mathingiriirio guikara keheri-ini kia hinya thutha wao kwaga kurumirira watho wa thirikari. Our teams have visited the homestead and the family is safe and they have done self-quarantine and we are ensuring that is being done. So there is no need for the members of public to panic. Let them leave us do our work. Joka athiete na mbere na kuga thoko ni kumwe gwa kuria homa ino igitheremerio na ihenya. Uguo akoria gavana wa iguru aheane mwerekera wa kuhinga thoko ciothe kaunti-ini ino. Masoko yetu kama Kagio inaleta watu kutoka all over Kenya na tujui hao watu wamepitia wapi, wamebeba nini. Kwa hivyo kuchunga watu wetu ni kuchunga watu ambao wanaingia Kirinyaga. Na kioria wari mubuge wa tene wa Mwea Peter Gitau nyoritie muingi utigirire ni matwara besha cia mafengi-ini hwaini niguo cithambia kiuga besha ciri na ugwati wa gutheremia homa iyo. Mfanyabiashara akipata hela zake arudishe zile hela kwa bank, alafu apate zile hela zimekuwa sanitized kutoka kwa the financial institutions, ndio asibebe zile fedha ambazo amechukua kutoka kwa mauzo alafu apeleke kule vijijini alafu likue janga tena. Ona gukiri uguo muingi ni uritio thie na mbere na kurumirira mawatho maria magathikitwo ta gutigirira ni mathambia moko mahinda kwa mahinda. Gerifotera Kameme TV, jitagwo Muringi wa Gure.